Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ya gamet badang sa jong Myntri Rangbah Barim ke Jylla usal seng si marang. Latep no mentakasngi hare subel para not Garo Hills. Hadin balale Burom deka sorkar. Haka jingdon lang ki bahying hasem. Kinong yalam bat kire upat ba. Haswa bandra. Shalom jingtem. Kaladon ke jingyalang ngolem bat Jingleh Burom hare subel para mini stadium. Haka ni kasngi. Ladon lang Myntri Rangbah ke Jylla Konrad Kongkel Sangma. Ulampang ka dorbar, Tauan Thomas Sangma, UMP Ketura Usaleng Sangma, ki Menteri Sorkar, ki MLA bat MDC. Laban kedua bu usal seng ulak hlak no kan retrik nailar arajara arbusau, Hatura Civil Hospital, hadin ke jing shitom ke bala banya lakum bakatu kat nepor. Uladon prapulai senem karta. Habakren ke jingalang ngolem, Konrad ulapen pau ya kejing ngusi halor kejing duk no yu ni nong yalam ubalalong ru kumu Myntri Rangbah nadu usnem khat kendai spa kendai pulai hadu usnem khat kendai spa kendai pupra nalor kata Konrad ula ongru usal seng ulapen no yu senyang uben hei lingba kejing long MLA Menteri Sorkar bat Myntri Rangbah ulapen pau ba usal seng ulala aban pendap san senem pura Haka syuki Myntri Rangbah wat Hapdeng ki babon ki Jingleh bat kani ka pen ya ka jing tebet jong kum unong yalam. Ulapen paru ya ki por bat ki sngi ki bawla ya kendo bat usal seng haka bawla yo asyibun ki jing mentoy. Nalor ka tau Konrad ula ong baka linti ban pensa ken mau ya uni unong yalam kalong lingba ka jing bot ya ki nong rim jong Ya kamet ka barang sa jong sal seng latep no hau lom jingtem ha gajing para. Sweet. Sri Saleng A. Sangma, Honorable M.
Dr. Mukul M. Sangma, former Shri Marton J. Sangma, Advisor, Power Department, MLA. Whoever is attending the program here to pay the last homage. He has grown as the head of the government in our state. Sri Mark's journey has been truly inspirational. A stalwart of Meghalaya with deep roots in Vesubelpara, Sri Mark made a significant impact on the state's political history through his extensive contributions as a legislature, minister, holding important portfolios, chairman of the State Planning Board, and most notably as Chief Minister from February 1993 to March 1998.